دنباش لسر داخوازا پارێزەر ڕێزدار عەلی کۆل و ez ê hinekî li ser gundê Kaxrê li herêma Çiyayê Kurminc û em Kurtî jê dibêjin Efrîn biaxivim. Ez Mihemed Zênû me ji gundê Kaxrê me li vê derê li Almanya dimînim. Gundê Kaxrê dikeve navenda herêma Çiyayê Kurminc, bûka Çiyayê Xastiya ye, girêdayê navçe Mabeta ye û 28 kîlometr dûrî bajara Efrînê ye. Nişteciyên gundê Kaxrê hemû Kurd in û gund nêzîkî gerek yani 500 sal hebe hatiye durustkirin. Di serî de ji 7 malbata ev gund hatibû avakirin. Ew 7 malbatna jî ev in: mala Mixtêr e, mala Êmûn e, mala Qêsim in, mala Hemreşin e, mala Hisûkan e, mala Qeran e. Di demekê de her yek ji van malbatna di nav zeviyê xwe de xwanîk ji xwe re ava kiribûn. Paşê jî di demekê de hatin li ciyê ku îro gund lê heye malı dixwe ava kirin, gund pêşên bû, gund pê mezin bû û bi salan re hin malbatên din tevlî van 7 malbatna bûn û gund mezin kirin. Îro nêzîkî 500 û hinek mal heye di gundê, demek yek ji gundê di mezin tête hejmartin li herêma Çiyayê Kurminc. Hêjayê gotinê em bêjin di salên sîyî de, dawiya salên sîyî destpêka salê çelî de wekî xwandin li gund bela bû. Mamosteyê herî pêşin mele bûn, ber zaroka di elmandin xwandin û hesab dikirin, yani tiştekî pir hêsan bû, nefermî bû. Mele herî pêşin, mamosteyê herî pêşin jê re digotin Mustafa Henan İbrahîm Zênû, bi Kurtî jê re digotin Xwecê Eşkê. Evî zarok kom dikirin û di serî de di şikeftkê de bû, di maxkê de bû. Di îro ew cih mala Îsû li ser hatiye ava kirin. Di wê şikeftê de, di wê em bêjin xanî de zarok fêrî xwandin û hesab dikirin. Ev gerek e di destpêka salê çelî de bê. Ji 1947 de dibîstan bi fermî li gundê Kaxrê hate vekirin. Dibîstana dewletê. Demek di wan salan de, yani berî nêzîkî 8 salî heye, li herêma Çiyayê Kurminc belkû di 2-3-4 gundan da dibîstan hebûn nebûn, lê Kaxrê de demek dibîstan hate vekirin 1947. Demê balê xwe bidînî bê ji 8 salî de bi çi qasa şagird û zarok di vê mektebê de xwandin û derçûn. Helbet ji van hejmaran di dirêjiya 8 salî de wê kesin navdar jî derkevin, wê kesin pispor jî peyda bibin, çi doktor bin, çi endezyar bin, çi parêzer bin, çi mamoste bin, çi nivîsevan bin. Demek di serî de em bibîr dînin Xwedê jê razî oldarekî navdar, zanyarekî mezin İbrahîm Xelîl Îsa, Kurtî jê re digotin Xelîlê Hemdû. Dîvra Dr. Cemîl Reşîd ku yek ji kesin herî pêşin bû hate Almanya bû xwandina bijîşkiyê, tuxtiriyê û berî çend rojan me nûd saliya wî pîrûz kir, temenekî dirêj, tenduristiyekî baş em ji bo wê hêvî dikin. Di pêra helbestvan û xwediyê ristin nazik û delal Mustafa Reşîd ku helbestin gelekî ciwan û xweşik li ser gundê Kaxrê, li ser gundê xwe nivîsandine. Her wiha dîrokzan Mihemed Reşûgana li
ولات سوید دمینه سلاوت مجوان را جهنه پرتوکن گلکی باش لسر دیروکا کون یا گله کرد نفیسان دیه مینا کوک پرتوکا رش و سپی ده سالت شستی ده نافدار کیمه ما مستحق کیمه گب سالای خواه جیانا خواه ترخانی خواندن و زانین و معرفت کرد گنده من ما مستحق محمد حاجی خدای جا رازی بری چندا که چو سر دلوانیا خواه حتی نی و داویه جی دمک هم ما مستحق دبستانی بو هم جی مدیره و دبستانی بو و ام تفده شاگرده وی ما مستعینه و به دلخوشی ببیرتینن و دل مدا جهکی برزو بلندگره گند جاییه ده روژ آوا و باکر و ده روژلاتا گلک گنده جیران هنه مینا گنده رویتا دلا رمضانا حج قاسما مثل عشویرا شکتکا رجا علجارا جومزنا میرکا شیتکا اب گنده جیرانن جیالی باشور ده جانه گند تننه دریجیا 15 کیلومتر بلکه زیرتر جهبن گند وی ناوی دا تننه یعنی حتی بگینه گنده حج حسنا هر تتارا بگینه گوردا و چقلا حتی نی هر گنده آشکا خرزا و چولاقا گازه دوی ناوی دا گند کیمن لی جا پرن جاید حرشد عاسی و دارد کفن جوانیه که خوشک دده هر امامه گنده کاخره وقت همه گنده جای کرمنج بدارن به زیتون ده گلکن پرن یعنی و فیکی لی پرن دارد سیوین دارد مشمش و خوخ و کرزین هر وها کانی لی گلکن هن پرن کانید سال حتی سال آفته ده هرک آبن زلالن خوشکن وک کانیا بیرا گند و کانیا بیراتر و کانیا رویتا دمک آول گلک هایم ده گنده کاخره دا دست پیکا سارد حیشتی زارو پر بون دبستانه که دنیا سرطه بکرم بود دبستانه سرکه پاش لی دبستانه ناوندی بکرن یا ام بیج ناوین یا اعدادیه هر وقت همان ساله داشی ثانویه جیوه بو دمک گند فره بو مزن بو دبستانه که نه گرتن دوان سالان دا هند خورتن گند بریار دان و داخواست کرن جه بلدیه باجاره عفرینه کجمارا وکی ورشک تونن لپک و دولاق و کنز صوفی وکن تاگو کچکه ما فیری رستنا وان کنزا ببن و بو ودمالا رزدار محمد حنان رشو که مالا خاطر خانی و کاری کرد و به صدان کچکد ما فیری رستنا کنزان بون اوجی دیروکه که باشه ده همان ساله ده خورتد گنده کاخره بریار گرتن که امه تیم که خوی سپوره چه بکن ورزش چه بکن یعنی ریاضه چه بکن جبر که عرض دوز که من تنن جمع دشت نیه رابون تیم که والیبول چه کرن یعنی کره طائره چه کرن و به تیمن گنده در دورا را یاری کرن لیست کرن یعنی وکی مبارات چه کرن او جی دمک او تبنا جواکی خورد کرن دنه بره گنده دمدام لگند سه معصره زیتون هبون یا مالا مختار یا مالا عبو و یا مالا خوجه هبون افجی دمک وقت نشانت گندن یعنی هر وها آشک هبود گنده آشکی آردی هبو پاش گرتن برن چون
گلیه بیچ براق آشک لوی درج گنده کاخره وش گنده در دوره را آشک و بو دمک ده هر واد وا سالان دا فرنه لگنده ها تفکرن او جی یعنی دمک نان هات پیچان و خانم دمه جنه دمه اد کاخره جه و عذابه چه کرنا نان روزانه خلاص بون و تشتکی گلکی باش بو یعنی بشاهی ها تفکرن و فرناتی بیرامن و سال نعملو در نبون دمک ده گنده کاخر دا نزدیکی 110 انسان خودی دیپلومن زانکو یعنی اونیورسیتیت خلاص جامعه خلاص کرن یعنی ناوان داجی بسدان اندزیار و پارزر و مامسته و کسید که خدمت که گلکی مزن جگند را کرن مالاوان تبا آوا به ده گنده کاخر دا تی گوتن نزدیکی 7000 داری گوزه هیه دمک بگوزید خواه نافداره اف گنده و هر وها دوان 10018 پشتی حرمات جای کرمنج کتا بندسته چتن تیرافا اخوانی کو کرد هاتن کوچ کرن جوی گندی و عرب هانی هاتن کرن مالد ما او عرب هاورده وان کومد چتا چی کرن دست پی کرن به برینا دارن چیا دار برین چیا هلوشاندن خراب کرن کاول کرن او دارد عمر دوان بلکی نیست که 400 سال 500 سال هبوندان بل برکا و همه کرن ایزنگ و فروتن چول کرن او چیاد خوشیق چیاد دلال دیمک رود کرن لی پشتی زبستان 2024 دا هدیکا او عرب و گریان ولات خواه و گریان مالت خواه چش غوطا بن چش حمسه بن جرستن بن حمه بن ادلبه بن یعنی هر یک و گری ولات خواه و کرده مجی و گرین هاتن مالت خواه دمک بهنا کردهتی جاره کدن جگنده مهات خلقی هفدو دیتن جار دی و گریان پشتی 10 سالا پشتی 8 سالا پشتی 9 سالا و گریان مالت خواه جمع خزمو و مروه خواه کردی سا شیم بو و دمک هرم تب داشتیم بویه نه تنه گنده کاخره ام بویجی کف خوشن و دل ما پیشاد به یکم جاره لبداره لآلمانیا شینین کاخره جویند خوی گندی چه کرن 1050 1006 لهفده جویان تا کو زارو کد ما هفده ناس بکن ام هفده ناس بکن بدامه را تو او هاتا او جوین هاتن درست کرن به شیوهی کومالا گنده کاخره یکم کومالا آلمانیا جه گنده حرما جای کرمنج کومالا کاخره درست به و کومالا جی کارکی گلکی باش کرد آریکاری و یارمتی خلقه خواه کرد به شیوه که مادی و جوینت سالانه چه دبن و جبر گو تشتکی باش بو هن گنده حرمه وانجی دا به شوپا ما وانجی کمالان خواه چه کن و کمالا گنده شیه گنده میدان که گنده خالتا دمک او به واجو پیش دارچی و امجی کف خوشت بن وقتینی شینین گنده حرمات جای کرمنج لحب دجبن لحب کوم دبن و خلقه خوشبیر ناکن آلی کاری خلقه خود کن دمک وقت من گوت گند شند به دیسا ام کف خوشت بن که او پروسس یا گوهارتنا دموغرافیک و امجار بن تغییر دموغرافی یعنی تیک چو ببن کت و خلق بدگاره سر جواره خواه ناف ملک خواه ناف خزم و مروه خواه و او تفنا جواکی یعنی نسیج الاجتماعی جار نخورده به و جار کدن گند شند به و پر سپاش بگهداری و مالا و آبا به